و برنامه و هدف او چی هند خوازن بگیجن کیجان مرحله گلو ام سردوی بیشن او کنفرانسا محمیانه نتن ایامه و بین زمان جبرچه از ود بیشم آشتی جبو گل ترکیه و گل کردستان همه ادی حوجه یعنی 100 ساله ما جرباندن هندکش ما هندک ایش کشانه و هم تخازن که 100 ساله پیشیامه 100 ساله کمار ترکیه یا دویمنجی demokratik bu inek der ki o hole aşitiye ki mayinde pek beş beru xabat der meşandın emci İro ve konferansene drojen ve konferansene emci guhdadan kaç te nikaş kiran ve dere rastı emci vak inisiyatifa yekitiya demokratik xave cudana binin xader ve nabinin çünkü eşe her giran me keşe yani geli Kurdu geli Kurdistan'ı keşeye gireday ve rastı geli Türkiye hemi keşeye o eşe demokratik ne bu ina komara Türkiye jiberu ki İro şunda yani havcıya ku ser aşiti em xabatı xurtur bimşinin eri aşiti çiye çavate pek be rastici em wan nikaş diken u havcıya meru nikaşı bike lebele bili nikaşı havcıya edi yani hende gave ber çavcı ben avetin em ji vak inisiyatifa yekitiya demokratik ünci nezdat şopinin rastici taybetmendiye ama ser yekitiya geli Kurdu Kurdistan em xabatı xave şekli tmeşin çünkü em dizanın ku 100 sala okaz bu yer ser geli Kurda hatiye meşandın geli Kurdsar na çar beşan da hatiye bilav kirin u her beşi xatere perskireki mazın cuda sergeli Kurd hatiye ava kirin jiberuye ki perskireka ve avay da ya heri mazın gori inisiyatifa yekitiya demokratik geli Kurd nekariye yekitiya xo ava bike u ser ve xale emzede terxabati xo tmeşinin sala ki zaftire me inisiyatifa xo ava kiriye em txazdın ku her deribin yani tinne li Bakurê Kurdistanê ne Bakurê Kurdistanê xebateke erînî an jî gaveke erînî em dizanin ku te bandorê ser başûrê Kurdistanê jî ke her wisa ser Rojhilata Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê jî bike li belê Kurd û Kurdistanî tinin ha ser axa Bakurê Kurdistanê jî tinin li Türkiye'de metropolên Türkiye'de jî milyonan Kurd henin hala em li İstanbul'un 6 milyon Kurd vê derê jiyana xwe berdewam dike yani pirsgirêka Kurd avayekê hem Aştiye ve demokratik bu yine ve perskire derkatine hole nezik buna devleta Türkiye komarı Türkiye avaya ki ali abori ve sergeleme perskire ke mazın derkene geleme hem koçber biye hem penaber biye naha ve deri gondevan hatne sotan ser axaxane karine jotkariye biken hem hatne ve deri metropolan na karubare giran da jehende mixabın xabatı xat meşinin jiber ve ki am txazın ku ki deri Kurda kebe ki deri Kurdistaniye kebe ser yekiti em gele nikaş biken u ve 100 ساله ام هرتم تینن زمان یا او 100 سال حوجه به 100 سال گلی کرد کردستانی جبرویه که ستونا هر مازنجی یکیتیا گلی کرد برز نهاد دوی پیواجو اشتو چارەسەریە ده یک ji rexneyên xomali ji partî û tevgerên Kurdistanê ev ku li dervê vê pêvajoyê li dervê vê prosesa eshtu çarəseriyê dimînin gelo peywendiyekî diyalogekî hûn bi wan partiyan re hûne deynin bi partiyên Kurdistanî re û ji bo hewla tifaq û yekitiyekî اتفاق هم بیشن هولا اتفاقه که دبن بانه کی داده داین گلو یا مخابن دم ام بحثا یکیتیا گلی کرد کن اری بلکیم نتو دولتان باندور کربه منه کاری به یکیتیا خام آوا بکن اما یا جبو ما مهم و یه دل متشین یا هری دل متشین ما جبو برجواندی خانه کاری هم یکیتیا خوا آوا بکن یعنی بو برجواندی پارتی خوا ام گرده کی جام پارتی بن جبو بردوزی منه کاری هم یکیتیا آوا بکن جبو برجواندی مالبات خوا عشیره خوا منه کاری هم یکیتیا آوا بکن و او 100 سال حیا ای روجی هاتیه بلکیم تو بری خدای دیرو که aslında peşe salsalı cevheye. İro deri inisiyatif jibo her Kurdaki Kurdistaniye ki jibo her keseke de beje ola kulu derdemen perskireka Kurd vaki be çareser kirine kulu derdemen Kurd vaki yekitiya xo ava bikin ava deri inisiyatif bu herkesi vakiriye. İnisiyatif hindi hati ava kirin ji gel hamme partiyan hevditin pek inandiye. Pişte hati ava kirin ji gel hamme partiyan hevditin pek dini u te pek bineji. Yani em tıxazın ku ye beje ez Kurdum ye xo Kurdistani de binetin em behevra ve xebate bimeşin. Yani em illa nabejin bila bin bandora sivana inisiyatife de cehbi girin le em tıxazın ku
کو yani em behevra bikarin nexşeriye ki derinin hole. Yani ez giredayı partiye cüda me edi giredayı partiye cüda lebele ve deri xala me xata me yasor bercevendiye geli Kurda. Xata me yasor bercevendiye geli Kurdistan'ya. Jiber veken vek inisiyatif tıxazın ku em gel hemi partiye Kurdistan'ı xebate bimeşin. Jibo bercevendiye Kurdu Kurdistan'ya. پرسا داوی سالا پار لبازی دا آگریه لبن سیاتر به احمد خانی و کنفرانسه که برفر هل درخص بو مجی وکرو دا مشوپاند بو ای سال جی و اف کنفرانسین و باورم هفن بو کرتاسش که هر وقت کارم بحثوان کنفرانس و خباتین انسیاتیفه یکتیا دموکراتیک بکن Pişte bazı deme konferansa duyamin li Merdin'e li darxız yundu zanın Merdin cehke pir oli pir bavariye rastici mozaike ki pir mazına yani geli Mezopotamya hem ve deri beje xwa cehdigire me ve deri konferansa kirbi avcı pir bandora ve zedebi biliyor 26 avril Nisan medisal Ahmede Bakur Kurdistan Kurde Bakur Kurdistan'ı yekitiye nikaşken serve konferansa li darxız disa her vaha yundu zanın pirskreke na civake danha tıqavmin avcı gireda yekitiye mesela em Kurd haya aşitiya navxoyi pek neynin em nikarin aşitiya berfireh pek binin. Jiber veki ser pirskreke civaki te du komxebatê inisiyatifa yekitiya demokratik çebin ya yekemin biste ve meheye cizire pirskreke civaki çine çima avqas bu yer mazın buna em çawa tıkarın çare ser bikin servete nikaş çebin. Disa ser aynı mijare 23 tebağı gevere colemerge gevere ser aynı mijare mi komxebataki berdevam kin bili komxebatan bili panelan bili çabejin konferansan civine me hertim ji berdevam kin xebate me tekiliye me ji hertim gel partiye siyasi ji te berdevam kin